Pozdrav svima, nalazimo se na Gruntiku, ja sam Silvija Željezić iz tvrtke Genea i stručni sam suradnik, tehnolog za ekološku proizvodnju povrća na Gruntiku. Ekološka poljoprivredna proizvodnja veoma je zahtjevna poljoprivredna proizvodnja i predstavlja krunu poljoprivredne proizvodnje. Znači ona je najviša razina poljoprivredne proizvodnje. Potrebno je veoma dobro poznavati proizvodne procese, potrebno je veoma dobro poznavati sve faktore koji utječu na uspješnu poljoprivrednu proizvodnju po principima znači ekološke poljoprivredne proizvodnje. I jako je bitno da iza svega stoji educirana osoba, tehnolog, agronom koji će znači svojim znanjem popratiti sve proizvodne procese koji se odvijaju u proizvodnji. Veoma su veliki troškovi što se tiče ekološke proizvodnje u odnosu na konvencionalnu ili integriranu proizvodnju i potrebno je veoma dobro baratati znači, činjenicama kako bi se ti veliki troškovi opravdali kroz optimalan prinos i optimalnu kvalitetu ekoloških proizvoda. Mnogi ljudi misle da ekološki proizvodi zapravo su proizvodi koji se proizvode tako, bez ičega, samo iz zraka narastu, ali to nije tako. Ekološki proizvod, da bi se dobio znači, kvalitetan ekološki proizvod koji ima znači, svoju i kvalitetu i hranidbenu vrijednost i svoju znači, kakvoću kao takvu, za njega je potrebno puno više inputa i potrebno je puno više znanja da bi se on znači, proizveo u odnosu znači na druge oblike poljoprivredne proizvodnje. U proizvodnji povrća na Gruntiku koristi se isključivo ekološka gnojiva, ekološka prihrana i koriste se znači probiotici. Zašto tako? Ekološka proizvodnja je točno definirana, odnosno ima postavljene znači točno zadane postavke koje treba svaki ekološki proizvođač poštivati i na temelju toga treba organizirati svoju proizvodnju. U proizvodnji koriste se isključivo znači organomineralna gnojiva koja su dozvoljena za ekološku proizvodnju, koja se koriste u osnovnoj gnojidbi i predsjetveno, a u fazi rasta, intenzivnog rasta i razvoja biljaka kasnije koriste se prihrane, odnosno koriste se tekuća gnojiva kroz dohranu. Dohrana je koncipirana na dva načina. Dohrana će se obavljati putem sustava za navodnjavanje, znači u tlo, i obavljat će se folijarno. Što se tiče korištenja znači probiotika, probiotici su benefitni mikroorganizmi koji su izolirani iz prirode. Nakon toga napravljena je znači njihova selekcija i oni su komercijalno pretvoreni u veoma uspješne proizvode koji nam služe za kontroliranje štetnih patogena, odnosno biljnih bolesti i nekih štetnika u tlu. Upotrebom probiotika osiguravamo znači, da naša biljka u biti postigne svoju otpornost, sistemičnu znači otpornost, a u kombinaciji sa dovoljnom količinom vode i dovoljnom količinom hranjiva da sama po sebi znači, bude otporna na bolesti koje joj naravno svakodnevno prijete. Bez obzira na sve izazove, želimo biti pioniri i želimo biti drugačiji od ostalih. Želimo ostaviti našoj djeci u nasljeđe znanje, želimo ostaviti našoj djeci u nasljeđe prirodu i želimo naučiti našu djecu kako se priroda čuva, a da se istovremeno na njoj i radi. U ekološkom uzgoju postoje mnogobrojni izazovi. Praktički sve u što krenete u nekom određenom momentu predstavlja svojevrsni izazov i potrebna je jako velika volja, potrebna je jako veliki entuzijazam i potrebno je jako puno znanja kako bi se svi ti izazovi pretvorili u prednosti u samoj proizvodnji. Zaista jako puno ovisi tu o ljudima, ovisi o tome kako oni razmišljaju i kako oni gledaju na proizvodnju. Poljoprivredna proizvodnja kao takva sama nije posao, to je stil i način života.
a ja bih se usudila reći da je ekološka proizvodnja još jedan puno sofisticiraniji i puno zahtjevniji način života kao poljoprivrednog proizvođača. Znači, potrebno je poštivati prije svega prirodu, potrebno je poštivati tlo, potrebno je poštivati sve one komponente okoliša koje se možda u drugim oblicima proizvodnje stavljaju na drugo mjesto, odnosno stavljaju se na mjesto prinos prije kvalitete. Odabirom kultura koje se uzgajaju na grunteku želimo osigurati maksimalnu iskoristivost tla i maksimalnu iskoristivost proizvodnih površina, pa zbog toga sadimo različite vrste povrća. Neke vrste povrća su povrće koje se sezonski bere, poput recimo rajčice, paprike, blitve, špinata, koje se jednom posadi i bere se sve dotle dok to sama biljka dozvoljava. S druge strane imamo i kulture koje se posade i nakon toga se jednokratno poberu, poput recimo mladog luka, salate, peršina i mrkve. Za takve kulture želimo osigurati kontinuitet kroz sukcesivne sadnje, tako da bi našim korisnicima bilo njihovo povrće uvijek dostupno i spremno za isporuku. Prosječan dan na grunteku trenutačno izgleda veoma užurbano i veoma zahtjevno, znači buđenje rano ujutro, a trenutačno smo u fazi pripreme i kondicioniranja tla kako bi osigurali da naše biljčice dođu u dobro tlo koje će njima osigurati zdrav i dobar početak njihovog rasta i njihovog života na grunteku.